Israel amati Priyanka Gandhi Bharat ki Congress ki parliamentary member boy ba MP Priyanka Gandhi ki marakta kari hoine khre hojik yam kanna news sing ta nei nari se kari no aduga Israel ki matang da Priyanka Gandhi ni kari hairure masi ki wapam se hojik yam kanna charcha tari actually handak marak ase gaza ki pau na prithvi thanarabani adura maram warka Priyanka Gandhi na gaza da tori se Israel na masi ki matang da tweet ama torobani madugi tweet to Israel ki embassy leitani India da madugi embassy ki makok ase noi to aduda controversy se werakpani aduna karino Priyanka Gandhi ni ikhri se auda kari gino nungai actress se Israel ki embassy se na madu sulakani adubu hojik matam da gaza manung da oire ba puram ase hojik global concern ni masi kadai da Europe tana kari Asia tana kari madu su khajik ama khang batai gaza ki paudin ti piri aduga masi exceptional madu world ki lakle ba handak marak ki development sing asida mit yengamani even Italy ki prime minister hairure maudi hojik marak asida gaza degel phangliba pau phangliba thorakliba image photo sing masi purama se targa uraga Israel harise prithvi ki humanity de mokoi loss oira bane mokoi de humanity harise mokoi de yaudi harise clear ta masi Italy de harak powani ko so masiki tweet asini Priyanka Gandhi ki mana harise Israel hoji gaza da tawrise ahan bala inta bauti genocide ni masida mi kaya hat kare amasung details wen chatra su ko mi kaya hat kare masida angang sing innocent angang sing yam ni yauri sini aduga starvation ki wari su yam na manung si lairi aduga makoi na hojik tawrise makoi na changsel leba thangdiru khongjik se millions hat pagi mong den tawrise 60,000 all hat kare 18,000 children mo ikre masik matung da amuk ka hat pagi makoi khongpham ni masi punumak ase uraga prithvi na tumin leifam thokte India su masigi against wangang pham tho isini mai ultimatum mai wasida so masida millions sidraga su ma Israel gi makoi gi nongmai na bomb na top na sidraga su sirakpa yaba ki point amba lai haibu ni Priyanka Gandhi na utli se aduga masida Indian government su wangang pham to Israel ki against haibu asini masida masigi ma ki wapam asida ni hojik ki Israel ki makoi gi embassy ki minister se nungai ki drise aduga ma ki su masigi reply laki aduga hojik gaza barung da mocha thakna ba mo wathali dana masi UN United Nations su yaw haira bani mapam kya su haira bani masiga loina fresh reporter sing bu hat ki ba masi pura masigu question su arise to Priyanka Gandhi na ado mak na hari se masida chaba thakwa phangda gi su si ba mayam ma yawra ki ga tawri sini point pajana point tawr ka high crapone to Israel la tawri pur masi yaning de amasung masida mayam tumin leipam thokti hai basini ma ki ultimatum ma ki tweet asina takning ni se aduna Bharat Sarkar hojik matang asida Philistine gi mi sing gi oina lepam thoi sini masi ofam sida Delhi da McDonald gi mamang da Israel la gaza tawri se masigi protest to bahukre aduga Mumbai da CPIM ki party leiri masina government da haikre nije kre madi ekoi protest toge Israel amati gaza gi maram tawri se ta Palestine gi support ta haidra adubu Mumbai na government na di masi ekoi gi sam yam namak mari leina pot ati haidra masigi ayapti pi ki desini Matawa sumna India da phom khalta mi ma Israel amdi gaza ki wara si aning da ba gaza da Israel tor si aning da utli protest ta matab na utli adubu idan government ki side gi masi strongly opposed to ba ama masi de ju paw da theng na tri matawa sumna Europe ki country ma di openly Israel ki against nga ba hokre France da makoi ki mi ma makoi visa pi da changhan da ba du ki thodok thokre Greece na walo lokli Spain na walo lokli masum haina Italy ni ga si walon kre asuma Europe ki country ma na hojik Israel ki against ta matab ta lak ba hore matawa sumna Priyanka Gandhi na masigi opam ase erase to kibani adubu India da makoi embassy asina hai ki moti gaza da aikoi isamak na pisali chana thakna ba gaza ki missing ki oina aduga masida sikriba 60,000 se madam nang na palakli adubu 60,000 se 25,000 ama masida Hamas ke fighters sing ni makoi ase loin terrorist ni strike against chat pa sing ni aduna makoi hand down to bani actually masida sikriba se civilian tani hai bani 60,000 adubu makoi embassy ki mi asina hai ba masida 25,000 ama Hamas ni aduga masida genocide tawti aduga pija pithakte harisa mahisu aran bawani koi pija ri pithak i kari awat pala heli moigi mathau ta basing to war gi matam ni matang do pochei thong da ko ta ba duna wafam amani adubu Israel na makoi kita muta awat apa pi de sini so by the time Israel gi issue as a global issue ni
Palestine की issue से अदुबु global issue होइदन कइतोने होजिक गाजा से complete मखोइ लौसेन बगी तमक्ता होजिक याम कन्ना strongly मसी decision लौदन चंग बहौरे हाइना तारी pumping कना तौरे हाइन तारी अदुकी मथक्ता ground द offensive तौरे हाइन तारी असिगी मायोक्ता पृथ्वी की मयाम द लोन नखरगसु मखोइ मसिदा करिमता लेते from the Israel की defense minister amadi is IDF की chief अदुगसु मखोइ यानते बाउदी गाजा दा कोइना full scale दा बुका गाजा लौसेन बगी war तो हाइरबसे मसिदा public सिबा मखोइ की मिजु सिबा अदु अकोइ की मिजु सिरि concern अदुना हंदक मरक असे नानगी गाजा war हन तरप हंदक मक्की मतांग असे global issue ओइरे पृथ्वी की मफम फम को तकी क्वेश्चन arise ओइरे इटली ने हाइरिस्ते humanity loss ओइरे बनि मखोइ दगी आइना तोंगान तोपना मखोइ से तौब ngami हाइबसे उत्खिबसे मसिनि होजिक इस्राएल की यामना लोगो आम ओइरेस अदुना मखोइना होजिक गाजा दि लौखिबि याइ अदुगि द वेस्ट बैंक लौरकप याइ अदुबु मयामा वारी दि लैरिदा मसिना लोइखरगद्रा इस्राएल मसिदा युंगदरा मखोइ की सुप्रीमो उत अदुदा अतम कुइना तुंग कोइना लैगद्रा अदुगा माइ पाक हाइबसे तुंग कोइबा अदुनिदना तुंग कोइना लैबा ngamiरा ngamoira अदु क्वेश्चन निको